Tasle tanga zo video di nanglo li yang zo kari jangri lana zina jube ki chi ang zi nanglo ni lobsin chik height and distance la dire chisa height and distance la di nanglo la zo kari jangri la bina shingdong chi yobi na shingdong digi timna ki ringdong ha kuku yobche ani di angle di ha kuku na nga zo shingdong digi height ka zure chik chaya che 야면은 먼저 타워 토고 된데나 타워 디기짤 맞아니 먼저 타워 디게 하이트 카르레라 된데 기티와 먼저 와페미시 니지무 된데 망고 쳐야요래 제자디 무슨 마마 챙이나 당궁이랑 먼저 베이직 카시지시 페미시 키침브레 제자 당부디 디 챕터 디 카르올 추골라비나 trigonometry 추고레 제자 trigonometry 라나 카레 So trigonometry labina di angzi ki yen la chire di nanglo la sides that angle ni para dewa tingur. Trigonometry is a branch of mathematics and which deals with the study of the relationship between the sides and angles of a right triangle. Chisa tingangzo tangbu nge la ngzo basic ti revise chabina. Okay, ta tangbu di ngzo trigonometric ratios. So trigonometric ratios la nakhalore. So di ma saying yang ngaz tangu triangle chisa di ngaz right triangle so right triangle ki opposite and 90 degree ki opposite angle delia and kadu ne delia hypotenuse level and this side the ring ju chati go in right triangle dine on the reference angle ki opposite delia ngaz opposite degree dine theta di nyam degree ki side lama delia adjacent degree chisa H labina hypotenuse all and opposite side A and adjacent side. So trigonometry ratios also kare labina trigonometry ratios lena tang the side ni le side chik divide da bi da compare chigo ra che ratios re. Ja tangbu di opposite la hypotenuse ki divide da bi na di sin theta che and adjacent la hypotenuse ki divide da ma di cos theta lagre. And opposite la adjacent ki divide tang bi na delang the tan theta level da dine ngzo opposite da hypotenuse ni gudin lo bi na reciprocate che bi na ngzo trigonometry ratios ming shemba chakre jeza hypotenuse over opposite delia cosec theta lagre similarly adjacent over hypotenuse de gudin lo bi na hypotenuse over adjacent delia sec theta lagre and opposite over adjacent the reciprocate chebina adjacent over hypotenuse tang also the memorize yalang also mnemonic yore mnemonic dire soka toa sine equals opposite over hypotenuse cos equals adjacent over hypotenuse tan equals opposite over adjacent and next on the trigonometry ratios of some standard angles this and China angle ngazo 10 degree, 15 degree, 13 degree mang pair di nalo ne ngazo standard angles kashi chuar di kare 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, 90 degree and these are the trigonometry ratios here ke theta lana angle re china the theta sabli 30 0 30 45 60 degree 90 degree logo re china sin 0 la 0 sin 30 la 1 by 2 sin 45 la 1 upon root 2 sin 60 la root 3 upon 2 sin 90 la 1 and cos kichi khare na sin kichi 1 ya lawyer chena cos 0 la 1 cos 30 la root 3 upon 2 cos 45 1 upon root 2 cos 60 la 1 upon 2 cos 90 la 0 tan theta la bi na khatu divide ta so the tan 0 la bi na 0 and tan 30 la bi na 1 upon root 3 1 root 3 and tan 90 la bi na 1 divided by 0 means is something divided by 0 is always not defined is not defined. Just cot theta labina tan theta reciprocate and chibuji can to spot where just sec theta labina cos theta reciprocate is the reciprocal of cos theta root 3 upon 2 the reciprocal chebina 2 upon root 3 1 upon root 2 the reciprocal chebina 2 1 upon 2 the reciprocal chebina 2 re 0 the reciprocal chebina not defined means 0 divided by 0 the whole legal dus any sin theta the reciprocate chebina cosec theta re so the trigonometry ratios the nalo standard angles nalo ne ke chishuti
30 degree, 45 degree, 60 degree re cheza sin cos 10 kg 30, 45, 60 degree di siya pe mese ke chimur. Dine next thing also angles ni yor di ming ta ta jor di ke chibu pere. So pe chang also building di mi chalan di yor dine ko gi ma highway kan liya bolt ton cheda bolt del ma mi tan. The bolt del ma mi ta bina also di kap so angle chik sugre with a horizontal line. So the angle delia angle of depressions angle of depression at the same time ya nam tu chito wa thong re chena ko ge nam tu del ya mi ta bi na and ya mi ta tu again also angle chik sugre and with a horizontal line chena angle su the angle del ya kalare angle of elevation chena also angle of depression and angle of elevation here. So angle of depression la dikadu na thosa ni ma masa la mi ta diore angle of elevation la bi na masa ni thosa la mi ta gor. So the angle of depression cup so object the any horizontal line ki ma whole year. Angle of elevation cup so object the horizontal line ki khan year. Okay. So then di ni di shen pe mesi ke chembre and next tang also video ma da yore video re ma tiwa re la video re so yore. Okay. And I hope you enjoy it. Thank you.